الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ore Allah tiga sinonde nyagaliyen kama kotana sinondi kotana nyagalindi oganani keme tare kundu awo seren sinondini awo yille ne seren kanyagalindi ni gadi ano sinondini manne nanti oga tare kebe no oga faban kallanu nyaade mena kanga asinon tenyani lemunu manne mere awotintono tankere genjate nanti fabani fatin tere asinon tenyani aw nyagali en qaritni katoy ogana tunanti annabi alayhi salam ageti serebe gana ana wa kafilil yatim ka hataini fil janna serebe gana nyado kubatenga ni mungundude faban kallu kwa na sinon ngogundi di batenga atida nyana kundu ay tagalle marjanna Allah fara alayhi salam asra tariqin kilebe jengene na nabi tagalle magun kitana nyade kubatenye qarna nyanga nan kitten susana yin kollana mungundi de faban kallenga kenya ni birosu ogono du wori kuno gonga o mungunu do wattunga o mungunu do problème ni ngaya faban kalla jeje nyani alatimaru segon banian ndema kongo birosu france yogo do million kinno futuro 18h na ari kore nan tonan duwa ona faban kallano ndema intetu igaro munganya na faban kallano ko tabe fejiringa imme fati dubani ajeje nyani Allah gana kebe nya kenya silen onyagali ntonyani odo akhingere Ramzan hafidahullah a déplacé nangirima France nalli fabente magayre saxente magayre famille mente magayre mal ukhuwa al imaniya rasiqa fi sadr liman ankahu bega sondome aburi waqti nga jahada bimalihi wa nafsihi fi sabilillah adi waqti ngara Allah da adi nabure ngara Allah da aburi korenga ale kesu to falle francia mais ari nantina li ala timeni ina li nyadi batte ina li khanya galindi qarsa salomunu ngetine mulana sorti nyande berna daga gore ati pere lomunu nga igamuli daga kota be ina tuga kene sugu yenya rono kusoni nko obeni akhillo mungeni obeni diga dambe odiga sumpu ken qawa sugu yenya rono qasondo mumbono ya sasa soro manne menono ifabani kara fogumul lomunyani may sangati qalsindi na burenga ni mani warare hamminde jotenga haru mene kanteru de nyagami kenya ni lenkore groupe ni nagati atagundi question réponse odi sutora asara no nyai amatoro ada faba toro ada yimme ada remme afaba toro ni Hassan Hussein odi groupe yogo tora groupe de Hassan Hussein c'est où OK machallah faben toro nyani kenga amatoro Aisel groupe Finlandi kenni kan groupe Aisel groupe machallah groupe Sikandi kenni ay Ramazan Ramazan groupe machallah groupe nagatandi ado legere are menyani kenga Umarul Faruq Al Faruq machallah maintenant groupe be gananya premier cadeau inchallah soit groupe de papa ou maman ou toi ou Omar inchallah peut-être Omar inchallah wala groupe be gananya premier ade ko tora ima ifaba aime adile nyugo Omar ona duwa danga agere traze sudeberi agere tampie sudeberi Allah ganera ganana wara mawazinu hasanatihi yawm al-qiyamah oye jopana Coran al-akhi be garni Qur'an qara kenyani Omar mashallah Omar kanute Omar اقرأ لنا آيات من كتاب الله أي عمر أيضا تنتظرنا كتشن تنسيره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادت إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم لا ينظرون صدق الله العظيم. بارك الله فيك جزاك الله خيرا ما شاء الله. الله غني اودا تugana agere ku ayu senni be khara kundu an fali no honga ayu ku legerim bange ati sorobeli ga sallen sigindini Allah gere fonne be nyi da taqqi ganna fakhana Allah killenga ulaika humul mu'minuna haqqan ati kunyani mu'minini nyimmeni Allah yimme gadi jakki Allah ganno nyana mu'minini al akh Anas Gaku أغيرني آية دانتان تغرى من كتاب الله تبارك وتعالى. نعم أين أنس؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم طيب جزا الله على الأخ أنس الله غني أودا أتوغانا أدو عمر أنس يغاغري آيو بغرا آيو كل غري نيغو الله تعالى نتني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قل لي سيرين توغاري إن توغانا تقول لي سيرين كان الله تعالى نغيروكو سبحانه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها إبه كنا قل لي سيرين دبري أندنا نيميادا amma nya sereda ibe gana golli bure de bere abonen kanna nyimme am tenya na sere an nyimme falle naam saro garono question réponse ninga ona akhi ke ramazan ona kuni ore alla nya galla ganno da tangana ona dua al akh tijani darameda abe ganya sababunga addalu ala al khair kafaili allah yarhamuhu wa yaghfir lahu wa yafu anhu wa yukrim nuzula alla ga hinnene agarum mum paga ke fini fa ban kallano nyai daru le lenkinaga nanya kenga ke hakle labe utu daga na liye amenya kilunga kundu nan tay le krairo mu ngenya na kundu ma ga korem page ke fala timeninya alla ga hinnene alla ga nyampana maga na firdausil a'la nya de sebetira kendange empale o mamma yogo fayta gunu dokey mamma ke atonya ni mamma janna jabi la alla ay me antemulla anan kongi me serengana golli sirende beri kada alla nyaga alla ganne raganada ke mamma arina like foylenki simmemaga yeru salliqar yerum bano leya kebege tona li sugandi ndende beri jigebe gana gome jagandugunga I jogonde menaga amamma ka fayta gunu nantana likina ala timeni kwa inani leyanga kembane fe sine yogori ajogo gamba da suwa gaga na kal sinkof magara ma jatena wara tele France nantona fen akanga da wuro dunya nyam miside nga granda karno kuka soronga sallina ga sikiti futuri ndi soguri France wallahi korogumu be ni gano kayti gantimaga saka siredo fabasire re bane fe o gillia zakatul fitri fube ni tambuningia fube nange wala lesemanto yete ledi kinan kayti timaga ga hotelni wuro nyano ga gilliare kena biradi ni kofmena daga tagandinaga ogana itele ke mamma kefna imane marumboto ngutudo batenga karanga na tanawrante wala afaita kuno magaire kenya no gede ko nantilen ko yerni alo mununyane aro munyana kismerunyane ade bido fakanya lima di bagantigan kadi nantina kinelo mununga wala mamani begedi wakati nde fe ngara ko isa gasire mamane gaya ringia kenya no ti mamma janna nar ona presenter gai a fayke kundu alla ganno da tugana agere golle sudoberi no da di korentanga maintenant question ni begaire on est jopana kan groupe quel groupe on commence hein Omar on a jopa Omar al Farouk aya majmu'atu Omar konire ala timeni sufore rep konire awi ngal loga swa ha ha adama rakina imme adama li mashallah plus petit micro lit kala micro mbernda adama naga mais que d'accord adama anyana la timeni suforo he mashallah adama ane sino maname sino sik mashallah ando man paba walla ba yo angam pabat yo ane minne afbal mashallah نعم لمن يعني الحمد لله نعم كيف بقى تلي أجاساجني ساعين أرجع نتني يعني تي قصو في الليمة مغاركم منا كنت أغلى ننتي فابا مدرجة أي كنت أغاركم منا ينو فابا تقول نبيعانو أنا لا تيمني سفورة الله أكبر الله جنوا دا ويمبوتنو الله جنوا دا ويمبوتنو الحمد لله فابني نعمة من نعم الله جناني بيدا نعم أنا ما تاو كي كارون كنيني أنا ماني جروب نيا كي جروب ني كان جروب
Hassan Hussein 10 points kinia inshallah et groupe oui adama ande jabi question finlandi il son partout il est là il est là النبي عليه السلام متى توفي والد النبي عليه السلام النبي فابا غني فاتنا النبي ني اني كامرو كان غروبني النبي فابا غني فاتنا عليه السلام النبي ني كامرو أنا فما كفاتني كم لا نبي نكمله كم لا بانجي ما مبانجي ها يلان أها كوني نجادو on dangi ken question ay merudo parce que on tremble ساغن وندن قصفل قصفل ايوه on tena ramade on tan nabi alayhi salam قصوصيكي angetelo dangi kuma annabi sallallahu alayhi wasallam fara da fatimi kembre oma amina sigintenge bo silence fe sofo gebe kada kasu fille kasu tumbe ma kasu nyeri me maga fatini o hadunye tananti fa benga fatini adeni saqe me jiditei sallallahu alayhi wasallam 5 kinia troisième question awwalu ayatin unzilat ayu fono bege yanka qur'ani ayu fono bege yanka qur'ani ayu kerege yani yanka nabi kam alayhi salam jabalun nur gharu hira gidin kumme ayu kereg ayu ka ayu fono yanka nabi kam alayhi salam simme magana logo serebe ga matangayre aywa anya ne pikini groupe bege no ramazan aywa majma'atu ramazan ramazan les 5 premières personnes. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نعم ما شاء الله. question tana begano ma hadafuka fil haya bit ambitini manne bireye kenogo an hadaf amuri fonni manne kam majumane ken jabini kam muri fona maganga mulla anna deberi anguyi kenogo anne anta anna deberi anne mulla anna nyatwana yo mashallah anda sukita ngame tuana gundon tanga skanda ko tampa tuana ko khilanga moko ko ngada ana boka gundon kala mangena nya tuana an gundon nan gundon nyai sixième question asinon téléphone manne nan sinon dina ngana mugu biresu aga sinon dina ga nya ganjini mbagandini kan kibare nenonga aga ngana mugu biresu aga sinon dini kan groupe ni aha Fawangan. Sarangal. Fawangal. Ndini kana simmede biresu fabankalle nyani aywa
manne khane no nga khadi angana simmeda ga nyagalindini kan groupe ni tigana simmede nanti saga sire sorontina le kharana le qur'ane tanga I kontana kem qibare bire so agi nyagalindini antagare ni gilo o dalla taxenga question ni filli kan nyagali ne amagalenki oge taxu kundo de xage masala do me ange ke nyagali me mulla wakati subama kam mo koni aywa pe aywa aha timam ramudi tieniga mama kenako manne nyakali na maka keme tare kundu amme kontalen ki tare anyakali koroko kine ondang alegere adadu ayatil qur'an qur'ane muma ayu mane mende kenko plusieurs fois ici qur'ane muma non aya 2640 aya ma kita kone tu qur'ane aya nga kebe ga qur'ane ay nga kebe ga qur'ane verset sugano 6236 aya ndoma kongo gada ntana sisin safa kane anna sisin safa falle annabi alayhi salam agede sinanga kebe ya khifara ko tampilere sino sikana rona gane ageme 6236 aya qur'ane muman suni kenya 6236 verset qur'ane muman su amaka mungude gadinde wala après conseil ni bega non nakunko se fe bega ramazani maga anako kam majuma nganye fina majuma Hassan Hussein c'est premier Hassan Hussein premier mashallah majuma Hassan Hussein et anya premier nga inshallah kadonge kinina après deuxième Ramazan et son fils Omar et papa et moi et Omar Farouk après maman dernière comme papa premier c'est bon maman aussi premier en tout cas deux premiers machallah asu gagné conseil fana benga Congo kadru ko to kade monen begoy khar lala sasa kundu video ge fager sasa maling interna orphelina be fayno yogo afagere ga iramen karton tuna kina ega kamana ro na video pager sasa kundu mamma yogo yenonga aga bamako kasonga na kinye atelo gumbonde marumbo ton fila kina agi fale ko o me do me wala me mekta telefata abane atelo gumbonya kina ada jopa fa gasu sikane yakun atelo gumbonya kini lomunu kwa are maronde fe ani fale koy kenya fagoro tumandi meme no ko nga fe amare kundin ko mo orna sanja kasu tumi après kunare ga doke wala me kadru goto oga wuri yesu onede berni da khaya batenga oga girnan kanne su anyana do khaya batenga faban kallem maganya sababu khara ngonga sikki qahinne ku aghniya papa kamarani mpay I raso itampi medi wakati sura mouvement sura do khibare mbane batte idi faminin su khayarante kuma ma yagaran qasoy qari gana yankana skalenga mi gameli merenye me kha minda ga jotene girnan kanne nya wuronde kiye ignati khamenye no qube na wurina daga
indati khaygandin qibare no qubena grina daga qado Allah kusara qaso qarilan tesiginta sallini yogoni taquno ga sallini mere waqatin sura do khaya batte ka kullumnu ke fageri ifamin sura ni gollengara daga khibarunya igarini qade toren bugu soronga kakati dimina mbako ikammo kanya kankara kebege muri kama kana deberi qabogu sarano kuno gona gari tire de mana dan tantoa kudo na sino yogo tu baka amma kama amma ya nganga kanga amuri fonte kitene angoti ame fokita ga jara na fabe mesiganda amma simmeno dam paba ya ona mulla ken sino na mboga amma kama dulle ngana laga amma ga me fikita aga kinna nga ya nge dulle ngille me dulle nginga alati meni yogo ni yo maga garalla soro fili sungitu imani daga jinkille nya iyo goni duguta garange quran qara idaga ijofe mero mukuli kenge begia are fo begi sinondi hamminga qanya duda yugu nanti aitamun ghayru majra tarikh imam shafi'i kana yatiman imam al-bukhari abu huraira imam ahmad bin hanbal kusuqra la tima gunyaytelle kana nduro to kana courage ngutu khankara khankono allay kanya example nga kana khara mo ni ndoro kana tunanti wuri suga deberini afaynya na do khaya batenga kan qosi sude hammi suga afaynya na do khaya batenga me kana kentu ku yaran qasodo ku yugo qasoda me kana nte khara ngenya na sakkenga kundunga mangenya na khata ngende sangenga manyane yokumbonondini manyane uronga kurtu korto serente tuma namaga ando alla ande ku tuga impossible problème sudi mella sure da gabate ini yogoni ka ini yogo tuhuma na jikulida ke sunya do gabate nga golle falle se fente kitena ga ko ngini yogoni da i yogoni ronjo ton ni rogo da gibare mbatte ini yogoni sara no logo da gibaru mbatte mais préféré di mella sure ini wakati ngara ini kani ngara yogoni la erni manemena idi korante me khala ga do gabate nga kana kengutu kanya kharangana malinga sasa peut-être ala timeni nyerume afagel guta qur'ani naam oyerni kongerende beri o hajunge insha Allah taala oyernanya jamane su na concours ndeberi na leminan bane utu jamane su anadaga umra ndebera na duwa isaranda insha Allah mais faut que gana courage nya utu khankara et puis gana duwa soroda sorobe ni ga khadde mana wala kani maga bire suqaga mulla Allah na oda khasu dema khay men khangiri khan salli khan dua kana courage ngutu kana sangengara kana khara mo ni ndoro kana erni respecté kha hajunga fofo su awnya na khada bi idnillah ta'ala dingira no ku gona tege na nyeme alhamdulillah kana yidle khay men nokuni qadru goto s'il vous plaît qadru goto ande muro khamaga khale sangengara o maga mugunanti ala time yogo wuru aga khagana wurano sinondini ano walla khen kankos kuma manifay igana tala time yogo wuru tan ta khen khene asu hawjena entetu ganya na mogobe ibare gana nyanga gadan toro magadan sinondi magadan bitta magadan liri tinto ankara mo gona na ko ngidanga afeti nanti ga liri ni ga pinene afeti nanti ta ga mulla ene mulla kan siroya ene mulla kan nya yugo nya khumbene kan ko tunya na yugo kan ko tunya na dudanga qadru gotwa qare courage ngutu qadru gotwa hakono Allah tabaraka wa taala walakin yani otoda khana nyige dome ona sereme nketelle wuro kayme khibare ke andin keriti sinon kemen yirni franci me parce que gri saudi ale 4-10 jours nkay tourni makka umra ko ngo nyinino me gada ke khibare préféré ni ngati ngara da batenali mbatele franci ko mene suba ko mene falla gadim pay mpudi nya gorno